Ndabashuje rero mwebwe bakunzi ba Bwiza TV nkushishikariza gukora subscribe n'utarayikora ndetse nawe wayikoze nkubwira ngo ukore comment, ukore like, sharing. Inkuru ngiye kugezaho ni inkuru ivuga ko Amerika yahaye Ambasaderi Gasana icumbi cyangwa se yamuhaye ahantu ho kuba nyuma yo kwanga kugaruka mu Rwanda. Eugene Gasana wigeze kuba ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye yahawe uburenganzira bwo gutura burundu muri Amerika, aho we n'umuryango we bemerewe kuhatura. Gasana yahawe uburenganzira nyuma yaho kuva muri 2016 yabagayo nk'impunzi arinzwe bikomeye na polisi y'iki gihugu. Umunyamategeko wa Gasana Wildes Michel yagize ati nishimishijwe no guhagararira Eugene Gasana wahoze ari ambasaderi w'u Rwanda muri UN akaba n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga. Agira icyo avuga kuri ibi nk'uko Chimp Report dukesha inkuru bitangaza. Gasana Eugene yagize ati ndashima cyane umurava wa Michel Wildes wabashije guhesha umuryango wanjye uburenganzira bwo gutura muri Amerika. Ingingo ya 13 y'ibijyanye n'abinjira n'abasohoka ndetse n'iby'ubwenegihugu ivuga ko uwari wese winjiye ku butaka bwa Amerika afite ari umudiplomate iyo yujuje ibisabwa ahabwa uburenganzira bwo kuhatura no kuhakorera. Uburenganzira bwita green card bwemerera Gasana kwidegembya muri Amerika, kujya hanze akagaruka ndetse akaba yasabira abo muryango we bahafi kuba baba muri iki gihugu igihe cyose. Ku rundi ruhande ubu burenganzira ntibumugira nk'undi muturage wa Amerika kuko we atemerewe gutora ndetse hari n'andi mabwiriza agenga wabuhawe green card. Eugene Gasana wavukiye Burundi mu Bujumbura mu Burundi nyine yari ambasaderi w'u Rwanda muri UN kuva 2009 kugeza muri Nyakanga 2016 ubwo yatumizwa ngo agaruke mu Rwanda. Yahise ajya muri Amerika ntiharamenyekana impamvu y'uyu mugabo yahisemo gukuramo ake karenge aho kugaruka mu gihugu nk'uko yarahamagajwe kugaruka nyine mu gihugu we ntigeze agaruka ahubwo yahise afata iyi buhungiro. Mukomeze kugira byiza rero, wowe utarakora subscribe ukore comment, ukore like, komeze kuba natwe kuri Bwiza TV. Amakuru arahari ndetse twishimiye kujya tukugezaho n'andi menshi atandukanye, amakuru udashobora gusanga ahandi.